thina hlala njalo zabalazi, sinethemba sizophumelela. Yes, sanibonani ngane zakuthi ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ukuthi angithi mina ngangenje yey'ngoniwa ngabantu khona-ke sebengikhohliwe nasabangani abangazi ukuthi badila nobani kahle kahle uma bedila noBhutumbesu. uBhutumbesu naye umntwana ozelwe wakamaSuthu, umntwana ozelwe kaBhutumbesu. Kubuhlungu-ke ukuthi nje ubona amadoda amadala nje akunaphunapuza nje ngendlela abathanda ngayo phambi komphakathi, phambi kwey'ngane, ikakhulukazi mina ngoba ngisebenza ngey'ngane. Ngilethe ngisho i-confusion ey'nganeni. Ngiyazi ukuthi kukhona abantu ababhizi batshela laba bantwana labo ukuthi uMbesu uyongibhedela nje lapha, uMbesu umfundisa ipolitiki, uMbesu umfundisa ukuqaphelana, uMbesu umfundisa ukukhohlakala, wayevele ekhohlakele, wayekade eyini. So nje abantwana bayazi ukuthi Mbesu kumnandi. Bathi Mbesu kumnandi, basho kimi bathi kumnandi ukuba la. So sengithi vumelani ngabantwana bezulu, asingayixoxi kakhulu, asiyibone yenzeka. Sacela ukuthi uzivakashela kusasa laphana emathangeni ehholo lomphakathi eMangosuthu, uzobona sizokwethulela ubumbano amaciko asakhula esamphakathini wangakithi. Abantwana nje abaningi bangale kwa-100 abantwana engikhuluma ngabo bazobe bekhona lapha besibonisa, sithathe lokho nalokho, ngeke size sikuthathe konke, kodwa sizobe sinabo osonkondlo abazobe besayila inkondlo, okunguFezile Thembiso, kube ngubhuti imbongi yakashongo, kube ngumfana omncane lapho lokho kungenandaba ney'ndaba zami ngoba ney'ndaba njani egadini, usabza Desimolwane, nanti iqembu lesithathamile licula kahle kakhulu, i-Rainbow Nation. Nampa-ke labantwana aba-ektayo bazobe beni-ektela lapha, basokuthi nama-dancers, nanka nama-dancers akhona. So sizobe sikalelani isikhathi esincane ngoba angeke ukuthi kube yinto yosuku lonke ngoba sigcine singakwazanga ukuthi si-organize ukudla ngokuphelele. So akumele ukuthi sihlale nabantu ngoba kuzobe khona nabantu abadala. Inhloso-ke yaleyanto yini? Ukuzokwethula amaciko kubazali bawo noma amaciko kubazali, ukuzokucacisa ukuthi yini lento esiyenza la, inhloso yakhona iyini, nabo futhi beyibona ngaphambi kokuba sisayine i-contract ngaphansi kobumbano lamaciko, okusho ukuthi sesiqalile siyasebenzisana, sikhanda isikhwama sehlangano njengoba sekhona ikomiti elikhethile khona lapha. So simeme namasotsha omkhonto wesizwe. Into eyenza ukuthi simeme amasotsha omkhonto wesizwe ukuthi ngoba lento ngigijima nabo, ngifuna ukuthi esikhathini esizayo wonke umuntu abe azi ukuthi uqhuba kanjani kwipolitiki, because kunento esifihlelwe yona kwipolitiki singabantu abansundu. That's why sihlupheka kanje, that's why sibulalana kanje, sibanga into engekho, sibanga izinto zokukhansela kuze kufa umuntu ngomkhansela, kufa umuntu ngokumeya. Zingaki izinto ngabe siyazenza, sihlezi phezu komnotho, sihlezi phezu kwegolide, sihlezi phezu kwelahle. Nanga amahlathi akhona, umuntu usitshalele, ahlezi ehle enyuka, sikhandela ama-potholes, kuphinde kufe iy'moto zakithi nabantu bakithi khona kulawo maphathuluzi lawo asuke ekhandwa amathrakha, asuke ethatha ugodo lapho elehlisa elenyusa, kodwa sibe singabenefithile lutho thina kwalawo mathrakha ashayelwa ngama-foreign, thina sisizakala. So bafowethu, ukuze sizokwazi ukuthi sibange into ekhona, asiqaleni sizazini thina qala ukuthi yini esinayo, umuntu ngamunye. So siyacela ukuthi kusasa nifikeni laphana emathangeni ehall, kuzobe kumnandi kakhulu-ke bafowethu, kuzobe kumnandi kakhulu. So bamemile amavolontiya-ke amasotsha omkhonto wesizwe azobe khona futhi nawo, sibamemile abazali bonke bazobe bekhona nabo, nezinye ikhulumi esingenile nazo zizobe zikhona. Umbesu lo ncade bathine bethukuza ucamcakekile ithunsu komphako osembanjeni, uwashe umthakathi abadibela begela imva baphelile abheke khona ngoba babona balesapha. Uzophendula ezinye izinto kuba buhlungu, ngeke kube mnandi ngami ngoba mina ngizohlezi ngikhona, angiyindawo. Kuleti